laawol kisal ko laawol peewal e ɓandu. ala on tekki ɗum ɗon kadi o naati e nder lewru ndu tawata ko lebbi ɓurɗi teddude e lebbi makko ɗin kanko subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon kanko jalla wa ala o wiya inna iddata shuhuri inda allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard ومنها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم كانكو تبارك وتعالى وي كانكو لمور اللبي إن كمكو ولبي صفوي لدي على نمي درجل اللبي نينا المسجد توتا إنكو اللبي هرمناري بمعنى اللبي كانكو الله سبحانه وتعالى أصبي أتبني أموني إذو لبي هدي لنكو مسجد kanko jalla wa ala o wi din ɗon no lebbi wata on jaɓu toñude wonkiji monɗi e majji dey ɓe mana wata on jaɓu yettude allahu subhanahu wa ta'ala e nder ɗin ɗon lebbi woni ɗin lebbi tati jiɗin no jokkodiri lewru woturu ndun no feya mana sabborɗu donkin e jombente kañumma e raajiɓe ko ɗiɗon lebbi nayi woni lebbi ɗi tawata ɗi allahu subhanahu wa ta'ala hornini ka makko o teddini o wi en wonde wata en jaɓu salanade mo dewal makko wata en jaɓu arde e hunde nde kanko jalla wa ala o harmini e hoore men e nder ɗiɗo lebbi ko waɗi si tawi hawri hay heferaaɓe ɓen tigi e hoore maɓɓe ado islamu arde kamɓe tigi hari lebbi horminaɗi ɗin ɓe jaɓatano wadde piijigo e majji si kala ɓen ɗon ko heferaaɓe wonno waɗi allahu tabaraka wa ta'ala wi en إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوافقوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله كما سبحانه وتعالى ويقول هي فرد ولينو إنني سنقول لك هرمناني لي إذا فعلما بون لك بون إنر لك هرمناني لي رابطة يندل لewru بوهارا كويسوبان دماغ e wiya ɗum ɗo woni yokke lewru ndu ɓe bonnuno ɗum awa ɗum ɗon ɓe bonnata allah wi ɗum ziyadatum fil kufr mana ko ɓeydaari e keeferaamo mana shahide men on fof e mum ko hollugol wonde hay heeferaɓɓen tigi hoore maɓɓe har yiɓe rentino e lebbi ɗin sa'aji goo waɗi si tawi ɓuri haanude enen julɓe ɓen e nder ɗiɗo lebbi ɗi allahu subhanahu wa ta'ala hormini hara ko e nder ɗiɗo ɓurɗen salade yeddugol mo kanko subhanahu wa ta'ala ko e nder ɗiɗo ɓurɗen wakkilaade e nder noon ɗiɗo lebbi tigi e hoore majji allahu subhanahu wa ta'ala suɓi lewru donkin ɗum o waɗi e nder mayru balɗe 10 e tawata neɗɗanke on si hawtiki o daratike ɗeɗo balɗe allahu jalla wa ala no waɗani mo joddi molanande waɗi nara alayhi salatu wassalam ɓe makani en e hadith abdullahi ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maki ma min ayamin al a'malu salihat أحب إلى الله من 10 ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع منه شيئا كم من الله عليه الصلاة والسلام بماكي على أن يلر ما يلدي بتوكا بمعنى قل موجه إلى الله سبحانه وتعالى إن در إذن يلر ماجي a hewtiti ɗiɗo ñalormaji 10 donkin arane ɗen sahabaɓen haawi ɗum ɗo ɓe landine laanoɓe maaki hay jiyaɗo fi sabilillah neɗɗo ɗettude wonki makko kin o yaa o wakkilo o haɓa heferaɓe ɓen siyo dina allahu kan ƴaw ka towa dow keferagu ngu yiyana ka leydi hay oɗo kamɓe nelaanoɓe maaki hay yaltuɗo e jiyaɗo si wona hara ko neɗɗo yaltiduɗo e wonki makko kin o nanni o mooɓi jawdi makko nin ndi fo mayri kadi o yaltidi e mayri o ruttaaki jawdi makko nin araali ko oɗo fu ɓuri oɗo baraaji ɗum waɗi ɓayda no gasa si en ndaari en taway e haqqillaade boo no wonata naafudat hakkunde si en ndaari allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi e laylatul qadri on kon iɗen anndi on ɗon ko hayrun min alfi shahar on ɗon no mari baraaji moolanaaɗi wonande neɗɗanke immiiɗo dari wurniti on ɗon jemma gooto waɗi noon cheikhul islam ibn taymiyata kamɓe ɓe sellani e ɗum ɗo haa moƴƴi ɓe maati allahu tabaraka wa ta'ala ko wi'en ko wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar jooni ma no taga kala ko o faala o suɓoo kadi ko o tagi ko
woni sendaari Allahu jalla wa ala tagi tagoore makko nden ɓe fof mayre o suɓii ɓiɓɓe adama ɓen o teddini hoore fof wala kad karramna bani adama o lanni o tagi bimana ɓen ɓiɓɓe adama ɗon kadi o suɓii hoɓɓe e hoore maɓɓe woni ɓeeɗo annabaaɓe makko tedduɓe e nder ɓeeɗo annabaaɓe kadi kanko subhanahu wa taala waɗi hoɓɓe e hoore ɓen ɗon woni nelaaɓe ɓen o lanni kadi ɓen ɗon nelaaɓe o suɓii ulul azmi e maɓɓe e ɓen ɗon ulul azmi kadi kanko tabaraka wa taala o suɓii ɗiɗo o waɗi ɓen ɗon ɗiɗo halilani lahu jaatijiɓe makko ɗiɗo woni annabi ibrahima alayhi salatu wassalam e nelaaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o lanni o ɗetti nelaaɗo alayhi salatu wassalam o suɓii ɓe hoore ɓeeɗo ɓe fuu maɓɓe kanko tabaraka wa taala o tagi malaikaɓe kadi o suɓori noon kadi o ɗetti jibril o waɗi hoore maɓɓe o suɓori ɓe noon kamɓe kadi e hoore maɓɓe ɓe maaki allahu subhanahu wa taala tagi leydi yimɓi fof mayri o waɗi leydi min cahe cahe o suɓii cahe goo ɓuri e cahe heddiiɗe ɗen o suɓii makka e madina ɓuri cahe heddiiɗe ɗen ɓe fof maaki ɓe maaki sen ndaari kanko subhanahu wa taala o tagi hitaande nden o lanni o waɗi lebbi sappo e ɗiɗi o suɓii lebbi nayi e nder nden ɗon hitaande ɓe maaki sen ndaari kanko subhanahu wa taala e nder ɗinɗon lebbi kadi o tagi ñalɗigoo e nder yontere nden o suɓii ñallal ngal tawata ko jumaare nden e nder jammaaji ɗin fof ɓe maaki o suɓii laylatul qadre e nder ñalormaaji ɗen fof o suɓii asharatu dil hijja waɗi si tawi gooto kala e men si ɗaɓɓitii wurnitugol ɗeeɗo ñalormaaje kanko neɗɗon immorde e hoorugol kañumma e jantagol inde allahu tabaraka wa taala kañumma e ittugol sadaka e juulugol mana dendanalngal golleji moƴƴi ɗin e janngugol qur'an himo mari baraji moolanaaɗi ko tawata sina e ɗeɗo ñalormaaji o wanno o heɓataa ɗum ɗo waɗi ñuuɗen hannde gooto kala emen no haani immaade yeru ko hedditiiɗo ko masalan wona gila hannde ko waɗi no woodi e sunnaaji tabituɗi hoɓɓe wii ko hannde ɗi fuɗɗoto hoɓɓe wii ɗi fuɗɗinoke woni honɗum ɗiɗo kabbiraaɗi ɗi allahu tabaraka wa taala wiwno en wonde wali tukabbiru llaha ala ma hadakum bimana yo habbir mawni noon inde allahu tabaraka wa taala e dow ko o pewni on kon ɗokkugo inni wali yadhkuru isma allaha fi ayamin madudat bimana yoɓe janto inde allahu tabaraka wa taala e nder ñalɗi ɗi tawata ko ñalɗi limaɗi abdoullahi ibne abbas ɓe maati ko ɗum woni ɗiɗo ñalormaji sappo arani ɗo joni noon jantagol inde allahu no woodi yaaruɓe wonde ɗi kabbiraɗi wowlaaɗi simum ɗo ko gila ka ñalande arafa si fajiri feeri haa ñande akhiru ayami tashriq si tawi hawri alansara on juulama hoɓɓe wi ko ɗo woni ko ɗiyaɗo no ulama goɓe makila ko gila ka lewru ndi yi'a ɗon haa ñande akhiru ayami tashriq si tawi alansara juulama wanno tabiti e asaruji ɗi imamul boukhari yo filli ka sahih maɓɓe wonde abdoullahi ibne umar kamɓe abou hurairata radiallahu anhuma ɓeeɗo hay si tawi lewru ndu yi'ama donki on naati tun si weetino bindi kala ɓe yahayno haaka maakiti si ɓe hewti toon ɓe janto inde allahu tabaraka wa taala kabbiraaɗi ɗin ɓe feññina ɗi ɗi andintingol yimɓe ɓe yoɓe janto inde allahu tabaraka wa taala ɓe mawnina inde makko wa ala wonno inete istinadan ala hada ka duumagol daro e hoore ɗum ɗo ɓe ndaari en tawa kabbiraaɗi ɗum no fuɗɗo gila hotto ka tawata ɓe mana lewru ndun ndu tabiti yaltugol mayro haa ñande akhiru ayami tashrik si tawi alansarabilam wan noon karmo koɓɓe ɓe maake si sahabajo golli gollal e zamanu sahabaɓe ɓen hay gooto e maɓɓe yeddaani mo fa hada yadullu ala annahum ala l ijma ɗum ɗon no tindina wonde ɓe fof maɓɓe ɓe fotti wonde no waɗe ɗiɗo kabbiraaji no mari siyol mana no mari noneji hitoji no tabiti cheikh l islam ibne taymiyata ɓe maaki no tabiti noneji tati wiwgol allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira e wiwgol allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd e wiwgol allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar walillahi alhamd mana no woodi yoga e hoɓɓe gooyaare ɓe wiya ɓaatum ɗum ɗo wona e nelaaɗo alayhi salatu wassalam woni oɗa siyaw ko yalti wiwgol allahu akbar laaɓi ɗiɗi la ilaha illa llahu allahu akbar laaɓi ɗiɗi walillahi alhamd ɓe wi wonayo ɗum ɗon waɗe
الشيخ تيمين نرتب مرجع كدفتر مدن يتين شرح عقيدة السفارينية بما كتتوي حولي انداري دودو daragol wowla ɗum ɗo wiya neɗɗo on nayi waɗi ɗum ɓa tabitali e nelaɗo on ɓe maki wallahi ɗum ko ɗawegol barki gandal ngal jogii ngal ko waɗi noon koko tabiti itta e saydna umar bne alkhattabi radiallahu anhu kañumma ali ibne abi talibin radiallahu anhu si tawi goɗɗum ittama e ɓeeɗo ɗiɗo khalifaɓe ɗiɗo immorde e khalifaɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam sahabajo hay goto yeddali ɓe maki ko honɗum enen dartuɗen ɓawa ɗo wiyenta ɗum waɗe tammo on وإتابع عبد الله بن مسعود ولتسوي تنويع العبادات والسنة لون نقول قول إن دمع إن قطيار السنة تسوي تبتي إن الله عليه الصلاة والسلام إذا كبرالي ونند ورق بين كيو بسنين بي هتو يالك دونغ نانو ونند سنار بين تسوي غرق جنانو على دون كم بكاري بسنين أما في غرق جنانو ندون هراي كيو بسودو دون نون نتو أنكو يدومو إمون ونند نتو ودو ودو واتو دي إمون kanko neɗɗanke on e hoore makko si tawi allahu subhanahu wa ta'ala no arsikimo koko wiyete al adhiya ɓe mana woni oɗon layya tonkin e hoore makko karamo foɓe ɓen ɓe maki ko waɗi ha o ɗi wiya al adhiya ɓe maki ko sabanede ma li annaha tubbahu fi waqti duha ko sabu kamɓe tigi e hoore majji ko ɗi hirsete kaka waqtu wadduha ko ɗon woni ko ɗi hirsete ko waɗi si ɗi noddira ndeɗo inne dani noon ko hunde nde tawata sharia dina men kam no yamiri fi mum heddo si tawi wonay ko waajibi e si tawi wonay ko sunna tentinaɗo kono ɗo ko hunde nde tawata sharia dina men kam no yamiri waɗi allahu tabaraka wa taala wi fasalli li rabbika wanhar kanko tabaraka wa taala o wi juulan joni ma dey iidi on si a lannimo juulande iidi donkin on wanhar boroɗa noon on tuma mummun tewtumo artikuma ko yettamo kanko tabaraka wa taala karmo koɓe ɓe maki ɗum ɗo ko shar'ina ɗum ka sharia dina islam hitande immere hijra ɓe mana nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓawɓe ferde ɓe egga makka ɓe seeno madina hewtugol maɓɓe kaɓe timmini duuɓi ɗiɗi ɗin makka toon e madina toon hitande immere nden on tuma allahu subhanahu wa taala jippini ɗum ɗo o addi yo ɗum ɗo waɗe ka sharia islam kawo koɓe goo yaari wonde ko hunde nde tawata ko waajib kala neɗɗo mo tata no mari taaɗa mum on haray no waɗɗimo waɗude si o waɗali haray mo mari bakkatu ɓe jiya e tiiɗuɓe e hunde nden moƴƴa imamu abi hanifa kamɓe ɓe jiya e ɓurɓe tiiɗinde e cheikhul islami ibne taymiyata ɓeɗo ɗiɗo ɓe jiya e ɓurɓe soggude ɓe maaka wonde kala neɗɗo mo allahu okki feere layyagol o ronki layyade yo anndu imo mari bakkatu so tawni allahu tabaraka wa taala o nangitiremo ɗum ɗon kamɓe ɓe dallinoyi hadise ka nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki man kana da sa'atin falyabhi ɓe maaki faman lam yabhi ɓe maaki fala yaqrabanna musallana kala neɗɗo marɗo feere yo layyo dey kala marɗo feere o layyaki hay so yahaali ka men juulata iidi ɗon kanko yo ɗaɓɓu kaw yaara hadise on noon ka sunan abu dawud jumhur ulamai min almalikiya والشافعية والحنابلة كان بياري ونكو سنة مؤكدة وناكو وقي فإذا قلت دودو دي كرمو كتن كودن دوبي بوي جيكين دي وإنهم وانا شيخ سمين كدفتر مذكرة فقهين كودن مذهب دي بوي جيكين دي بماكي كو جمهور ياريكم كودن دو نكو بوي جيكو دي كون بمانا كو سنة مؤكدة سنة تنتنال وانا أودو دكتور بكر محمد إسماعيل كم ذلك دفتر الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة بما تكون دكتور السلمي وعلى كل نحن كوسيتاوي هاي هون من دونال واجب لأري ولا سنة مؤكدة لأن سيتاوي هون يا سنة مؤكدة دكتور بكر إسماعيل بيتني المؤكد بما تكون هون نتوات النلال عليه الصلاة والسلام دونك أيام الجنة ما هرب دونك كم بنلا دونك وادول جلانgal ɓe maati ko ngal woni sunna mo akkada foti noon ɗum nde nde woni waajibi ma nde woni sunna neɗɗo on no haani immade o daro o ɗaɓɓa moƴƴere ko woni nder ton kon o ñentina nelaano alayhi salatu wassalam o waɗi ɗaɓɓitugol sifaɗi fiiji e hunde kaari ko waajibi hunde kaari ko sunna hunde kaari ko ɗum ɗon ɓayda ko enen ɓaawo ga daro to ɗaɓɓita sifaɗi fiiji ka sharia ɗiɗi amma sahabaɓe ɓen kamɓe haaju maɓɓe alaano wiugol ɗum no waɗɗi ɗum ko sunna ɗum ɗo ko ni si
tabiti nelaɗo alayhi salatu wassalamu waɗi tum kamɓe ɓe immoto ɓe waɗa haaju maɓɓe ala yugol ko ni yaari ma ko ni yaari waɗi sen ndaari fayda no jiya e maɓɓe kamɓe sahabaɓe ɓurɓe tiiɗude e ñentingol nelaɗo alayhi salatu wassalam oɗo sahabaɗo tedduɗo abdoullahi ibne umar waɗi kamɓe ɓe ñentinayno nelaɗo alayhi salatu wassalamu hay si tawi hawri wona e ko tawata ko dewal hay ka aadaji ɓe ñentinayno nelaɗo ngam no tabiti e asar wonno ñande goo kamɓe abdoullahi ibne umar ɓe wonduno e sahabaɓe e nelaɗo alayhi salatu wassalam e nder ko ɓe yaata ko nelaɗo ñewti leggal tawi leggal ngal no mari baafal goo baafal ngal no jippiti ley nelaɗo o uggini sahabaɓe ɓen uggini abdoullahi ibne umar tayanti ɓe towni junngo ɓe memata baafal ngal ɓe uggini sahabaɓe wi ko honɗum ugginotoɗa ɓe maaki nelaɗo allahu on uggino min mi ronga ugginade andi ɓeɗo tefatano wingol ɗum ɗo ko ni ma ko ni ko waɗi goto kala men no hani artude jogitoɗiɗo jikkuji si tawi tabiti ko ɗo hande yiyata neɗɗo sunna tahi mo acciti waare mo tentini conti mahi mo waɗi hijabu jaroɗa wiyamo nelaɗo ndey maaki hunde kaari koyo waɗe a waɗali ɗum ɗo o lamdo makire no waɗɗi ko hande heɓata on neɗɗo sa landike mo noynama ko neɗɗo sunna har wiya ko a neɗɗo fariddawa hara wiyani ko a neɗɗo sunna piske ko landiɗa ko si tawi no waɗɗi si tawi en dari ke wi ko fariddaji ɗen tu watten hiɗen andi e nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe addaniege hadith al qudsi allahu tabaraka wa taala o wi man aadali waliyan faqad adantuhu bilharb o wi wama yataqarrabu ilayya abdi bishay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibbahu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili ay bisunani hatta uhibbah hamidan بمعنى تنداري أن توجد النوافل والسنن هي من أعظم أسباب محبة الله تبارك وتعالى لعبده ولتتري بحر نحن سنة من حاجتات الأبتدون واجب ما قصنا تبتي نماري داني أكوه مولا ولندو لندلا فإذا مسألة كيوتي ما كل رنجل ملوكي موجة فعلا نحبت دكوان البوري ياجد موجة في هوتي كسبل السلام شرح بلوغ المرام Cheikh Muhammad ibn Ismail Sana'ani eɓe addi toon ko karma koɓɓen nurri moƴƴa kono fayda ɓuri ɗuɗude konge karma koɓɓen no yaari sellingol wonde hunde nden ko de sunna mo akkada sunna tentinaɗo mo neɗɗon haani immade o darana waɗi noon baraji mum ɗin no tiiɗi moƴƴa nde sahabaɓe ɓe lammino nelaɗo alayhi salatu wassalamu fi baraji ɗin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala hirsuɗo dammol ma mummum tew fi oɗo layya o waɗiri ɗum ɗon sabu allahu tabaraka wa taala kamɓe nelaɗon ɓe maaki kala leeɓol wongol e mummunte on kum leeɓol kala ko baraji leeɓol kala ko baraji andi si a calcule ɗum ɗo a tawi wallahi anda ko leeɓi jeni mummunte on kum maritina allahu tabaraka wa taala joni noon a wadde ɗum ɗo heɓa ɗiɗo baraji ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko molanade ko waɗi a jeyama kadi e sillintimɓe sunna annabi ibrahim waɗi ɗum ɗo koko tabiti annabi ibrahima alayhi salatu wassalam tawi allahu tabaraka wa taala ko wi qul sadaqa allahu fattabi'u millata ibrahima hanifa o wi waman yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsahu ko landa ɗen koyen iwtir ɓaawo annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ala neɗɗo salotoɗo iwtirde ɓe ɓaawo maɓɓe sina neɗɗo mo tata ko jokkojo ɗaytinɗo wonki makko ki waɗi si tawi mo kala e men no haani si tawiɗa mari feere waɗugol ɗum ɗo immoɗa waɗa kara ko waɗirɗa ko lillahi wa fillah wanno woodi yimɓe goo wonɓe wadde ɗum ɗo nini si a lamdi keɓe ɓe annda hay ko hoɗɗum kamɓe ɓe anndi tun ko aada hitande kala si donki yewti koye waɗe mana hannde yummiraɓe goo no sengo ka amen to ɓe ala hay e hunde hay ko ɓe ñaama ko kara hannde o neɓirde kono ɓe poti haa ɓe heeɓi coggu dammol ɓe wi kamɓe ɓa tun allah wartikinoɓe yawgol hajju iɓe wiya wonde si a yehi hajjunde wotere haray hitande kala no waɗɗima ittugoy si a ittalɗa mari bakkatu ɓe ɗetti hay ko ɓe ñamayno ñande julde ko woko ma ɓe itta layya anndi ɗum ɗo ko li sababi intishari l jahli ko sabu sakitagol majjere nden sina ɗum ko liman qadara ko kala neɗɗo heɓuɗo taaga ɓaɗi kala mo heɓani taaga so usanin ɓe maati nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yettuno dammi ɗiɗi dammol aranol ngol ɓe maati an muhammadin wa an ali muhammad ngol ɗo ko fi muhammad kañumma e ɓen guure muhammad ɗin fof ɓe
hirsoy wongo go ɓe maaki kamɓe nelaɗon ko an muhammad wa an ummati muhammad ɗum ɗo ko wonande muhammad e mofte muhammadu ɗen karmo koɓɓe ɓe maaki ɗum ko kala mo heɓaali feere mum nden nelaɗo alayhi salatu wassalam ittanino mo e nder mofte maɓɓe ɗen kamɓe waɗi si tawi nden noon ko toɓɓere hanude ɓanginde moƴƴa yimɓe ɓe nganndatimo no jeeya noon e neediji ɗi karmo koɓɓe maaki neɗɗo ittowo layya on ko o jogitoto kon ara nun taw himo hanuno jogitade gila ñande nduɗo lewru ndi yi'a gila nden ñanden e nder balɗe sappo ɗen ɗe fof majje o ittata feɗango e makko o fembata leeɓol e makko o ittata gurum e makko haa si iidi juulama o layyike ɓaawo ɗum ɗo noon si o itta waɗi ko hadis tabituɗo mo yumma ittaɗo yumma ummu salama hadis selluɗo nelana alayhi salatu wassalam ɓe maaki kala neɗɗo anniyiɗo ittugol layya haray no waɗɗimo wona yo memu feɗango e makko wona yo memu leeɓol e makko wona yo memu gurum e makko haa ñande o layyiwo ɗum ɗo cheikh usamin ɓe maaki ko hunde waɗɗinde wona wiwgol ko sunna de ma mustahab ko hunde waɗɗinde si tawi on tigi waɗi tawi o tewi pas o waɗi ɓe maaki o heɓa bakkat amma si tawi o tewaki ma hara haymo majjuno o annda ñaawore nden ɓe maaki allahu tabaraka wa taala no yaafimo ɗum ɗo ko needi ndi tawata neɗɗo ittowo layyano haani jogitaade wattude e mum kanko neɗɗon tawa anni e makko on no laaɓi ko woni waɗirde layya on ko tafarruban ila llah ɓe mana ko ɓattorgol allahu tabaraka wa taala kañum may ittiba'an linnabiyi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa abihi ibrahim ko ñentingol nelaɗo alayhi salatu wassalam e baba e maɓɓe annabi ibrahim tawa waɗowo on ko ɗum ɗo o woni wallude wattude e mum kanko neɗɗo o annda kadi ko dammi honɗi ma ko mummuntew honkun sharia newnanimo yo ittu ko honku woni sharia newna ittugol waɗi noon no woodi mummunteji goo jumhurul ulama'i ɓe maaki si sellay neɗɗon ittude layya ko gootel e mummuntewoy tatoy ko goo wona ngelooba ma ɗum wona nagge ma ɗum wona dammol bi mana baali ma mbeewa no woodi noon karmokoɓe goo saliɓe ɗum ɗo ɓe wi wona ɗum ɗo tun ɓe wi no sella goɗɗum ngo ana no woodi yaaruɓe wiwgol haymo heɓaali mum e ngelooba ma o heɓaali nagge ma o heɓaali dammol ɓe maaki haysi ko gertogal o heɓi no sella o ittude ko waɗi noon no tabiti e bilal ibni rabah ɓe maaki la ubaali adhaytu diikan ɓe maaki min mi haajaka haysi tawi layya an on ko dontunori woni ko mi waɗi haajo an alaa hadi sa ndaarika subulu salam ɓe maaki bilali layyike dontonori abu hurayra kadi layyike dontonori ɓe wi ɓeeɗo ko sahabaɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wi si sellatano ɓeeɗo wattano si tawi kanle ɓe waɗino ɓaaɓe wuuri ɗum e sahabaɓe goo e nanayno goɗɗo yeddiɓe ɓe waɗi si karamakoɓe goo maaki haysi a heɓal ɗum ɗa yawɗa kono jumhurɓe maaki o way ko ɗiɗa piiji pes ɗum le hiɗi mari kadi no happana duuɓi majji o ɓe mana ka fanɗugol waɗi si ko ngelooba ɓe maaki ko ma ngelooba mamma wona mo sinna mana mummuntekoy fof ittetekoy ko ma koy wona mo sinna si wiyama noon mo sinna hara ngelooba man ko mama heɓa duuɓi 5 nagge ngen heɓa duuɓi 3 timmuɗi mbewa man heɓa hitaande timmude tis e baalingi kañum heɓa o moyen harange jogi baalingi no jogiti feccere hitaande no naɓude hitaande nden wannelano alayhi salatu wassalam ɓe maakuno la tasbahu illa musinna ɓe maaki wata on hirsude sina mummunte o markun duuɓi cheikh usamin sendiri koye ni ɓe maaki ko ni woniri duuɓi ɗe ɓe maaki illa ida ta'assara alaykum ɓe maaki fasbahu jaz'atan min abbani si tawi noon on sattirama on heɓaali ɗum ɗa haray ɗaɓɓoye dammol bi mana baalingi tawata gi heeɓi feccere hitaande lebbi 6 hingi naɓude hitaande nden ɗum ɗo no jeeya e charti arano ko mummunte on kun haani hennade si kon hirde wona ɗaɓɓugol mummunte on kun on tigi heeɓi o wallina ɗum ko goɗɗo sarti ɗimmo on koyo taw mummunte on kun ala ella mo tawata ella on no feeñi e ɓanndu makko on ma ella on no feeñi e teewu makko mummunte on kun anno tabite hadise oɗo albarra ibnu azib ɓe maaki nelaɗo alayhi salatu wassalam koɓe tinninno kon yo layye ɓe maaki piiji 4 ton e mummunteji ɗin ɗon ɗi hanaka layyeede ara mum kun mummunte on kun tawata no nawni nawnaare feeñude nawnugol mummunte on kun kala mummunte on kun yiwɗa tawa hikun nawni masalan hiku wonni e dogureedu ma mummunte on kun no tuutude ma ko wonni e nawnaare feeñude yiwɗo o annda hikun nawni ɓe maaki kun ɗo dagotako ko ngitte layye
ma mummuntew kun tawata ko mummuntew hori kun tawa kun ala sew kun fa'a dana kun faya hay e hunde kamɓe karmo koɓɓe ɓe maki nelaɗo alayhi salatu wassalam no tabintini hadis o wonde koyɗon mummuntew e kadi koye ittatake layya dagota ɓe maki ayyiɓe kammo mo tawata si woni e mummuntew kun ko jaɓatake si tawi woni mummuntew kun ko laƴe kun laƴugol makkun on no feeñi tawadi mana si kun jokkoniri e mummuntew goo kankun ko wona e ɓaawo tawa koyano yeeso to ɓe maki kunɗo kadi dagotako kun itte layya ɓe maki e mummuntew kun tawata gite makkun on no boni si a ndaari kun a tawa e gite ɗen no boni hara no feeñi laaɓi pos ɓe maki kunɗo kadi mummuntew kun ittatake fa idan neɗɗanke on no hani wattude hakkel amma si tawi noppi ɗin no taƴi ma ɗum alano mum no ɓori ɗon ko masala lurraɗo wanno woodi yaaruɓe wi si tawi nowru mum no taƴi haray mummuntew kun kon ittatake hoɓɓe wi kun ittete ɓe wi si tawi alano mum kadi no heli karno koɓe goo sali ittugol kun hoɓɓe goo wi kun ɗon ittatake mana ko ɓe fotti kon tawa ɓe lurra ko ɗeɗa toɓɓe nayi si tawi mummuntew kun no jogii ɗum ɗo haray kon ittatake layyafe wattude e mum ɓe maki no jeeya e neediji ɗi neɗɗon hani jogitade tawa ko kanko ittowo on tigi hirsanta hoore makko ɗum ɗo ko jeeya ɗum e sunna molanaɗo waɗi Anas ibni Malikin radiyallahu anhu kamɓe koɓe makani en ko nelaɗo alayhi salatu wassalam hirsirno sookewo maɓɓe ngon kamɓe tigi hirsanno hoore maɓɓe waɗi si kalmo koɓɓe ɓe maki no jeeya e sunna si neɗɗo on no wawi yo hirsan hoore makko amma si o wawata yo lontin neɗɗo mo tata kirse mum ɗen no sella on ɗon hirsanamo si tawi non hawri kanko neɗɗo on himo wawi hirsude ko yo hirsan hoore makko ko ɗum ɗo woni sunna mo tawata ko hanaɗo wattanede hakkil wattude e mum neɗɗo on kadi si hirsay layya makko on ko yo accu ha juule hara iidi ndin juulama fes si o hirsa amma si o hirsi ado mum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makuno man zabaha qabla salati ɓe maki fa huwa shatu lahmin kala neɗɗo mo tawata ko neɗɗo hirsuɗo ado juulede iidi ndin ara yo anndu imana wonti tun ko tewu woni ko o hirsi e riwaya goɓe maki fala nusuka lahu haray kanko o ala kirte wala baraji ko hirsi ɓe maki wa man zabaha ba'da salati faqad asaba sunnata almuslimin kala neɗɗo noon hirsuɗo ɓaawo juulede aray o heeɓi sunna julɓe ɓen ko waɗi ko ɓe wiya ko fa salli li rabbika wanhar ko ya juulu ha lanna si boroyoɗa amma a accay ha imamu on boro ka a boroto ado imamu on ɗon ko mahallu khilaf karmo koɓɓen no lurri no woodi wiwɓe accu ha o lanna hoɓɓe wi na ya accu ha lanna si lannama juulede hara inta ha halaf no jeeya e sunnaji ɗin imamu on kanko o naɓude ko o layyoto kon ka nokku alka musalla ka iidi min juulete ɗon si lannama o layyo si yo yimɓe ɓen anditu ɗum ɗo kamɓe kadi ɓe hoota ɓe layyo yoɓe mana jiyaɓe e yaaruɓen ko sunna habbagol ha o layyo ɓe anda imamu on layyike si ɓe hooti ɓe layyo ko waɗi si o acci ka makko fof wata andude ko sa hombo layyi waɗi si karmo koɓe maki kanko koyo naɓor toon o layyo layya makko on toon simo mari feere fo no ko hunde nde towata ko hanande wattede hakkil e mum kadi layyagol ado on tigi ɗumannade onno ɓaawo juulede amma si on tigi layyike ado juulugol ngol woodi yaaruɓe wonde haray layya makko on ko fes woni o heɓaali mo no woodi sa yaaruɓe wonde himo yamira fuɗɗitagol ko waɗi sahabajo gooto arno ñande goo o layyi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓaɓe anndi o layyike ɓe maaki zabihatuk ɓe maaki ko shahtu lahmi ɓe mana ko ɗum anniɗa hirsuɗa ɗo ɗumno ko tewu tum woni ko woni ɓe mana ko hunde nde tata a layyaaki on tuma kanko sahabajo o warti wi joni noon nelaɗo awa miɗo mari dammi gooɗi tawata ɗi hewtali ɗi yamirɗon ɗi yo waɗe duuɓi ɗin to waali kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki an tum mi newnanima anda wawi yaade hirsa kono ko an tum daganta ko goɗɗo go ɓaawma ɗen ɗon ko hunde nde tata neɗɗo on no hani wattude hakkille mum karmo koɓɓe no haddi neediji ɗi neɗɗo on jogoto kadi ka hirsugol dammol ngol kanko neɗɗo on koyo wallin dammol ngol ha moƴƴa jonno wiwgol a wallinira dammol ngol ka sengo ñaamo ma a wallinira ka sengo nano wona ka subulu salami ɓe makay ɗum ɗon no jeeya e sunnaji ɗin cheikh Usamin ɓe maki ɗum jeeyaka e sunna fes wiwgol ya wallinir ko hirtata kon ka sengo ñaamo ma wallinira ka sengo nano ɓe maki ɗum wona sunna no ɓe maki hirtirowo ñaamo kanko ko si o walliniri mummun tenkun ka sengo nano ko ɗon wawatamo newanade
ɓe maaki si tawi ko hirsirowo nano kanko haray o waawi hirsirde taano newani mo si o walliniri mummuntew ko hoore ñaama ɓe maaki kanko neɗɗo on ko yo ndaaru kala no newrantamo ko noon warata ɓe maaki wi'ugol ko ya fewtin kon qibla ko waɗi no yaari hoɓɓe goo e karmokoɓe goo wonde ɗum ɗon ko sunna ceegu samin ɓe maaki ɗum kadi wona sunna ɓe maaki mummuntew kon ka kon fewtiri ka newran ma oɗa waawi ko fewtinde ɗon wiya bismillahi no jeeya e sunna on kanko neɗɗo on o ƴettude koyngal makko ngal o wallina ka hoore ɓe mana walbo mummuntew kon simo hirsude kon hara o haɓɓaali koyɗe ɗen kadi ceegu samin ɓe maaki no jeeya e angal yurnegol mummuntew e koye haɓɓugol koyɗe makko e on sino hirsude maaki ko waɗi noon si a haɓɓi koyɗe mummuntew kon ko wawata piddade ƴiiƴam wiyaɗan ɗan fof yalta ɓe maaki amma si a acciti kon hara ɗa jogiti nokkeli goo ko fiɗɗi koyɗe ɗen ɓe maaki heɓoto no ƴiiƴam ɗan fof yaltira iwa ka ɗaɗi yalta fes ila yaha sina ɗum ɗan ƴiiƴam heddotoɗan ɗon ɗan woni ƴiiƴam ɗan tawata ko lorra e ɗan ɓanndu neɗɗan kew si tawi o nafike ɗa ɓe maaki hirtaɓe ɓen no hani wattande hakkille ɗum ɗon moƴƴa kanko neɗɗon hara o haɓɓaali koyɗe mummuntew ɗum fes wattude e mum ɓe maaki kadi ko o jogiti ko o hirsirta kon mo haani e wellude ki haaki wela koko nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe tindinno en e hadis maɓɓe selluɗo ɓe maaki inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay'in ɓe maaki fa ida qataltum fa ahsinu lqitla wa ida zabahtum fa ahsinu azabh kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki waliyuhib ahdukum safratahu waliyurih zabihatahu ɓe maaki kala mo hirsowo yo o moƴƴin hirsugol ngol ko waɗi allahu no farli ɗum ɗon kanko neɗɗon o welna laɓiki o hirtirtaki ha moƴƴa hara no weli ɓe mana si o wallini tum o hirsi mummuntew kon hara ko fowtuto ko yaawi sut hara nannaɓugol herja ha mummuntew kon sonjo ɓe maaki simo hirsude kadi no jeeya e neediji ɗin yo hirsu mummuntew kon ka dande nde ɓuri towude ɗon mbi mana ka tokki ɗon e hoore nden tigi hara o joltinaali kamɓe ceeko samin ɓe maaki ɗum ɗon no jeeya e neediji ɗi neɗɗo hirsowo on jogito toon wattude e mum si tawi ɗum ɗo wawali e ɓe mana newanade mo ɓe maaki mo wawi jippinde o hirsa ka hakkunde si tawi hawri kanko neɗɗon himo hirsude si o hewti mo wawi wiwde bismillahi allahu akbar karmo koɓe goo maaki ɓa tabitino e hadis oɗo imrana ibne husain fewdo yumma fatima yamirno goɗɗo yo hirsanɓe layya maɓɓe on nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki immo tawa yeɗa ka o woni e hirsude ɗon daroɗa wi'a inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin waɗi ulama goɓe maaki ɗum ɗon ko sunna wonande neɗɗo hirsowo on si o wi'i bismillahi wallahu akbar o hirsi o lanni o wiya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin fa idan no woodi ulama o wiwɓe wonde ɗum ɗo ko sunna hirsowo on kadi no hani wattande hakkille e ɗum ɗo si o lanni hirsude o acca mummunte on kon kum waalo haa kum lanna ɓuttude si kum ɓutti kanko neɗɗo on o hutta ko haa o lanna no woodi karmokoɓe maako ɓe no jeeya e mustahab kanko neɗɗo on o sendude mummunte on kum pecce tati waɗi koko itta e abdoullahi ibne mas'ud radiallahu anhu ɓe maaki si o itti pecce tati ɗen hoɓɓe wiyo mara feccere ka makko kanko e ɓenguure makko nden feccere goo o waɗana kawtal makko kañumma e weldiɓe makko ɓen feccere goo o waɗana ɗum miskinɓe yimɓe waasuɓe ɓe alaa ɓen kanko neɗɗanke on o jogitoo ɗum ɗo e sunnaaji ɗi tawata no tabiti ɗin ka kanko neɗɗo on o waɗa ɗum ɗo no woodi noon e karmo koɓe yaaruɓe si tawi o ɗeftii fof o marani ɓenguure makko nden ɓe nafike hara ɗum ɗo wona ella wanno wonde nelaaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe tabitaali wiwde ko nii tum ɓe senndirayno kono nde tawata ko asar sahabajo en yaali sahabajo goo lundiɗo mo lundaake qur'ana e sunna jokkugol manhaji makko on aray ko hunde nde tawata ko yettininde moƴƴa ka sharia aray ko yowiti fayda e ngol ɗo dammol maɗum oɗo layya kanko neɗɗanke on o reenoto e ɗiɗo piiji wattude e mum e yewten seeɗa e ko yowiti e neediji iidi ndin wonde neɗɗanke on kadi si tawi hawri o fokkiti ka iidi masalan si weeti janngo bimbi neɗɗo on fuɗɗora si o fokkiti ka iidi lootagol makko no o lootorta noon janaaba hadis ji no ari fi mum ɗi ɗiɗi no imam ibne alqayim aljawziya ɓe maaki ka zadul ma'ad fi hadi khayre al ibad
wonde ɗum ɗon ko hadisaje ɗiɗi ɗe sellaɗe tabita ene laaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki kono asar no ari selluɗo woni asar abdoullahi ibni omar kamɓe si ɓe fokkitino ka iidi ɓe loototono wona ɓe lootorayno noon janaba si ɓe yalta ɗum ko boo wattude e mum kanko neɗɗo on si o fokkiti kadi o nafo tamaro atto ko atto ñaamude kon o attora ñaamude honno nete afwan kanko neɗɗo on si o fokkiti ɓaa ko julde nde tata ko eidul adha wona eidul fitre ko yo accu si tawi hawri ko layyotoɗo hara o ñaamaali to mi mana ha o iwtoya ka iidi si o arti o layyike on tuma o taƴira goɗɗum e teewu layya makko on foti ko ɓernde nden o heɓi ma ko joppe ɗen o heɓi ma ko goɗɗum e teewu mum toon o taƴira ɗum ɗo wonande mo kanko layyoto ɗon ɗum ɗo kadi ko sunna mo neɗɗo hani wattande hakkille mum ara o hawjaali bimbi ñaamugol hay wona yoro hay e hunde mais tum o layyoto yo immo o looto ha moƴƴa o ɓorno coñci makko labaaɗi ɗin wonande noon gorko on amma si ko sonnajo o ɓorno hijabu makko mo sharia islamu wimo yo watto on waɗi ilaano alayhi salatu wassalam tabiti hadis baɓɓe ittare abdoullahi ibne omar ɓe maaki ida salla ahdukum falyalbas sawbayhi fa inna allaha ahaqqu man yutazayyanu lah ɓe maaki kala e mo fokkitiɗo juulugol yo ɓorno coñci makko ɗin ɓe maaki ko allahu subhanahu wa ta'ala ɓuri handude labintinanede ko ɗo non woni ko fayide ngadi buy e men si fokkiti ka juulirde no ɗettude kaftanoy koye ala haaju ɓornete koye koye ka suudu ara juula si fokkiti ka israɓe mum ma ɗum fokkiti ka moɓodire ma fokkiti ka bayanaji ma yahayɓe dennabo ɓen fokkiti ka dennabo yahayɓe ƴawtule on no ƴawtule kengu ɓen kadi fokkitiri sengo toon mo kala ɓorno to sappo ha moƴƴa wujo parfe wujo neɓɓan immoya kono amma ara ka juulirde ɓayda mo ari ɗo joni o wi mo ari juulugol geeƴe ara mo addori million ji moƴƴa oyamo darde kala neɗɗo ɓornoɗo no yarata noon ka israɓe mum ko on hokkatadi ɓaydan sikka tawi wiwde ala kono dow fanɗa e heɓotoɓe kono simo kala men fokkiti ka israɓe mum ma fokkiti ka moɓodire wa billahi alayna ko mi ɓornorto ɗi ngare tawi le fa inna allaha ahaqqu man yutazayyanu lah ko allahu ɓuri handude labinti ya bani adama khudu zinatakum inda kulli masjid ay inda kulli salah ɓe mana sa ay kala nde juuloton ɗaɓɓite coñci mon labaɗi ɗin ɓornoɗon ɗum ɗon juula noon allahu tabaraka wa taala waɗi si ɓe wi nelaɗo alayhi salatu wassalam si ɓe fokkitino ka iidi ma ɓe fokkiti juma kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ɓornotono coñci maɓɓe ɓurɗi labeede ɗin si ɓe fokkita kanko neɗɗon o urno o wujo nebban ha moƴƴa o fokkita yawgol makko ngol hara hemo yooɓi ɗiɗo kabbirali tedduɗi kanko neɗɗon o habbirina noon ha o hewtoya ka iidi si o hewtoyi ka mo salla ka juuleteɗon ɓayɗa tarmo koɓe ɓen noon ari e nurrugol jo si a hewti a ruƴƴa e darɗe ɗiɗi ya a ruƴƴata koya jooɗo tun habboɗa no woodi jumhur kamɓe ɓe yaari wonde neɗɗanke on si tawi hawri o hewti ka mo salla koyo jooɗo o juulata darɗe ɗiɗi toon ɗum noon a laaraki hay e hunde watteɗo qabliya ɓayɗa no jeeya e ɓurde tiiɗude e nden ɗon hunde cheikh fawsan ka mulakhasul fiqhi maɓɓe balɓe maaki wonde no jeyano e sahaba ɓen hay haɗaynoɓe darotoɓe juulugol ɓen wona saydna ousmane kamɓe abdoullahi ibne mas'ud si neɗɗo arino no juulude no ruƴƴude darɗe ɗiɗi ado iɗi min juuleede kamɓe ɓe darotono ɓe haɗa ɓeeɗo ɓe yamira ɓe wata ɓe juulu kono no woodi e karmakoɓe ɓen saliɓe ɗum ɓe maaki si a yehi hara no jeeya e sunna a ruƴƴude darɗe ɗiɗi no jeeya e maɓɓe cheikh ousaymin kamɓe ɓe tiiɗini moƴƴa karmakoɓe yaaruɓe ɓen wonde si a yehi ha ruƴƴa darɗe ɗiɗi waɗi ɓeyato ko wonno dalil maɓɓe o wonde darɗe ɗiɗi ruƴƴataake ko ɓe wi ko nelaɗo alayhi salatu wassalam si ɓe hewtino ɓe ruƴƴatano darɗe ɗiɗi ɓe darotono tum ɓe juulna yimɓe ɓen darɗe ɗiɗije ɗen si ɓe lammi julnude yimɓe ɓen darɗe ɗiɗije ɗen on tuma kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe daroɓe waɗa khutba on ɓe immoɓe ha kamɓe ɓe dallino ɗum ɗo cheikh usamin ɓe maki si tawi e yaahino ɓe wiya yaha mo naati ka juma kadi on tigi ruƴƴata darɗe ɗiɗi ko waɗi ko tabiti ɗon kadi nelaɗo on si naati tun koyeɓe salmi si ɓe lammi salminde ɓe toono ɓe toonike salli noddini lammi noddinde ɓe hawto kamɓe nelaɗon ɓe lanna wadde khutbaji maɓɓe ɗin ɗiɗi on tuma ɓe darto ka julneteɗon ɓe julna en heɓani ɗon ka ɓe juuli darɗe ɗiɗi ado ɓe naatude ɗum waɗi si tawi cheikh usamin ɓe maaki kamɓe ɓaa tum on martaba ɗon on heɓike ha nelaɗon ɓe maaki rewɓe sonnaɓe ɓe tawata ɓen ko sonnaɓe fiiliɓe ɓen
ɓe maaki ɓen ɗo yo woɗɗito nokku on ɓe maaki nokku on no mari hurma moolanaɗo fayda ko nokku remplaciɗo juulirde ɓe maaki si a hewti kamɓe na wadde darɗe ɗiɗi faydan si a tawi goɗɗo no wadde darɗe ɗiɗi accumo an si a waɗali ta goɗɗo wiye waɗu hoɓɓe taweteɗa dariɗa juulde ɓe kapitama ɓe pooɗa to nokke ma on tawa hiɗa juulde yon an si tawi yonima wonde ta juule dariɗo on accumo ɗon an kadi si yonima yo juule jooɗi ɗon ta hemɓe moɗe accumo ɗon mo kala mo yo ndaaru ka yarani ɗum yo yonani ɗum no yaara wan noon karmo koɓɓe ɓe maaki immagol yaha ka iidi hoɓɓe goo yaari wonde ko waajib wonande sonnajo kañumma e gorko fof hoɓɓe goo wi ko sunna wonande sonnajo e gorko fof ɓayda ko cheikhul islam yaari kon cheikh Usaymin ɓe maaki ko ɗum ɗo woni raaje gorko on ko waajibi yo yaw o juuloya iidi sonnajo on kanko ko sunna wonande mo kono wonde sunna wonande sonnajo on nelaano alayhi salatu wassalam ɓe yamiri hay sonnaaɓe siiliiɓe ɓen e sonnaaɓe ɓesiiɓe ɓen ɓe fof maɓɓe yo ɓe immoɓe yaha ka iidi ka musalla hay sonnaaɓe ɓe tawata ɓen ko sonnaaɓe ɓe tata no fiili nelaaɗon ɓe maaki yo ɓe yawti ɓe hewti kamɓe yo ɓe pottito ka juuleteeɗon ɓe wona kabbiraaɗi ɗin noon ɓe waɗa ɗiɗi fof majji kono yo ɓe pottito tun kayɓe ɓen juulta ɗon ɓe wona sera ɓe waɗa kabbiraali maɓɓe ɗin ɓe heɗito khutba imam on ko watta kon on tuma ɓe immoɓe arta haa sonnaajo gooto wi nelaaɗo hoɓɓe goo yamen ma sonnaajo gooto no yamen o alaa jilbaabu ko o yaara nelaaɗo ɓe maaki fii kala o alaa yo yaw goɗɗo goo luɓa mo no woodi maɓɓe harana jilbaabu gooto o waɗa o yaa ɗum ɗo no timmini ko tawata hay sonnaaɓe ɓen no haani immaade ɓe yaa goo mo alaa jilbaabu nelaaɗon maaki yoolugo ɗiɗi hay sonnaaɓe ɓe taata no fiini ɓe nelaaɗon newnanaali ɓen ɗo e ɓe heddo ka galle ko yo ɓe immo ɓe fof maɓɓe ɓe pokkita neɗɗanco si o yaltii yawgol makko ka iidi wiwɗen o habbira ɗiɗo kabbiraali hara ko towneteeɗi fonditugol ɗi noon ma gooto wowla yimɓe heddiɓe wowla ulamawɓe maaki ko biɗa mo kala wowlire sengo ka o wowlirta ɗon kono ko yoɗi toowu ko ɗon no woni muskila men enen fayda yimɓe ɓen townataali mo kala no wowlirde ɗi wasi tawi ko faati o janngata e fana ɗum ɗo ko hunde nde tawata no haana wattaneede hadde kabbiraali ɗin no haani yaltude e nder saare nden ɗi nanoo liyaghiba bihimul kuffar ko fii ɗum ɗon fof yo heseraɓɓen ɓe mono kono si tawi hawri an a yalti a habbirta goɗɗo no yaltide waɗugol publicité ma ɗum waɗugol promo kanko haut-parleur ji makko ɗin sonka e nder saare men fof a wonɗo feññinde si ar diina an a ronko habbirde ɗum ɗo nano anni oɗo ko mbo ɓuri jaasude kanko no hulaali feññinde si iblis aka kene anniɗa huliɗa herti feññingol sunna ñalama alayhi salatu wassalam wiwɗen ko sonnaaɓe ɓen kamɓe ne tun gorko jananoɗo yoɓe jippin hitooji ɗin si tawi gorko janano alaa ɗon ɓe feññina hitooji maɓɓe jooni noon no jeeya e sunnaaji ɗin kanmo koɓɓen ɓe maake kanko neɗɗanke on si tawi hawri o jokkii laawol o hewtoyi ka iidi o juuli iidi makko on simo artude ko yo sangu laawol ngol hara o rewtaali e laawol gootol ngol si tawi no newi wan noon sahabaaɓe ɓen ɓe maaki abou moussa al ashari ɓe maaki nelaano alayhi salatu wassalam si tawi hawri kamɓe nelaanoon ɓe fokkitiino seenagol iidi ɓe jokkayno laawol goo ka artoygol maɓɓe ɓe artira laawol go'o ulamawno waɗini addi ɗum hikmaaji kuyɗi tawata ko waɗi sabu haa nelaano alayhi salatu wassalam luutidiri kana yo haaliku turo kamɓe nelaaɗon ɓe laatino ɓe luutidirayno laawi ɗin ngol ɓe yaari ngol wonaa ngol ɓe fertorayno hoɓɓe goo yaari wonde ko waɗi ɗum ko nelaano alayhi salatu wassalam ɓaa hiɓe rerɗinno moƴƴa saakitugol salminaango hiɓe rerɗinno moƴƴa kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam neɗɗanke wonde salminoowo yimɓe kamɓe nelaaɗon si ɓe jokkii ngolla laawol mo ɓe kotti yo ɓe salminiimo ɓe artira ngol to kadi fii yo ɓe salmin ɓen toon kadi ɓe heɓa baraaji ko waɗɗen anndi no tabiti abdoullah ibne omar no marno asar sunna mo ɓe jogitinoo moƴƴa kamɓe ɓaa tun nelaano alayhi salatu wassalam ɓe maakiino ɓe maaki la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala hatta tahabbu wala tahabbu ɓe maaki la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu ɓe maaki afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum qalu bala ya rasulullah qala afshu salama baynakum ɗum ɗo no jeeya e sabu ko watta haa julɓe ɓe gondimɓe ɓe yiɗindira hakkunde maɓɓe ñande ɓe kottuno abou hurayra kadi ɓe maaki ya rasulullah inni idha ra'aytuka tabat nafsi wa qurrata ayni fa akhbirni an kulli shay'in فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء من الماء فقال أبا هريرة يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة قال أطعم الطعام وأفش السلام وقم بالليل والناس نيام
ولوالي عبد الله بن عمر تبتي كامبه سيويتي no bindi be awno immade saande tata makiti on no duudira yimbe be hewto ya kamakiti be salmina yimbe ben be jinde nder maki jombe hota tawa ala ko be dabbitina hebugol dido ba lawol kisal wonti be nela don kadi ko wada en hobbe wi wana dum nela don wada en odon ko si be rewi da e ferabe yiibe be monike be rewto e to kadi fiyo ben ton e ferabe kadi mon taw ko be go maki ko sabu dum do wadi non Cheikh Jabrin be maki no jeya e sunna neɗɗanke gollude gollal fiyo neɗɗo bid'a mon mana a daraɓe an neɗɗo on immoɗa waɗa sunna tabituɗo wona ya fincinogan kadi dey ko ya ɗaɓɓitu sunna tabituɗo haɗa andi si a waɗi oɗo tum ɓen nde neɗɗo bid'a on nde monoto nde itto ɓe maki haray waɗu on ɗon sunna ɗum ko sunna a wadde mo waɗi si tawi on ɗon ko sunna mo yimɓe ɓe wattanta hakkil fimum ka yawgol maɓɓe si ɓe yaari lawol go ɓe artinoyagol ngol no jeeya e needi ndi yimɓe ɓe jogitoto kadi si tawi hawri yewtama ka iidi darama imam on ari himo waɗude khutba makko on yimɓe ɓen si imam o lanni julnude ɓe wannayo ɓe immoɓe yaha no woodi karmakoɓe makuɓe immagol yaha hara imam o waɗali khutba on ko bida wona cheikh ali mahfouz ka deftere maɓɓe al ibda'u fi madari l ibtida ɓe maki immagol yalta yaha hara imamu lannali khutba mum on ɓe maki ko bida mo tabitani no docteur Moustapha Mourad ɓe maki ɗettugol ɗum jomna ɗum darja biɗano towi moƴƴa ɓe maki ko waɗi no wodnoɓe nelaɗon newnanno wonde si juulama tun ɓe wawi hotude ɓe ala Allah ɓe maki daragol wiya ɗum ɗon ko biɗa kamɓe ɓe jaɓata ɗum wiu tu ya rerɗi yimɓe ɓe luttuɓe heɗito khutba o e si tawi neɗɗanke o woni khutba on lannama kanko neɗɗo on no jeeya noon e hunde nde tawata kadi enen yimɓe sunna ɓen hiɗen feri ɗen jogii salinde fes waɗugol khutba goto fet ka iɗi waɗi Cheikh Ousmane ɓe maki naam nelaɗo on waɗi khutba ɗiɗi kono ko li illa ko sabu illa ɓe warre si ɓe darinoke ɓe waɗi khutba goto sonnaɓe ɓe nanta seede mum ko worɓe ɓen khutba sonnaɓe ɓen khutba ɓe waɗira hen Cheikh Ousmane ɓe maki si tawi an ka wonɗa ɗon mo kabbiratu sawtino ɗon ɓe mana haut-parleur ji no woodi si a waɗi goto ɓe nanay kamɓe Cheikh Ousmane ɓe maki haray sunna on ko khutba goto wanaɗi ɗiɗi no nde ɗo ko hunde nde tata si a memmininde ɗo sarat inda nnasi bid'a ka a waɗi nde tuyɓe ɓe wiyete ko bid'a anni ko ɗaɗi si Cheikh Ali Mahfouz ɓe maki hayɗa ko nelaɗo mako no kon fa tuba lil ghuraba ɓe maki waqtul gharaba ɓe maki ko hina sarat al bid'atu sunna wa sarat al bid'atu sunna wa sara al ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufa wa qama an-nasu ala ahli sunnati wal jama'a bit tawbih wat taqbih wat ta'fif emaki tuma men minɗa sunna wonti bida yeeso yimɓe ɓen ka sinca wandu ko nelaɗo makuno ko mewti ko ɗon le wonden nin no waɗi sunnaji ɓuyta memminidi ɗo ko yimɓe sunna ɓe gattoma hawade ka waɗi hay jilbabu sonnajo wallahi ñande sonnajo daasi ɗo yeru sogonal wo ko rewɓen tigui attomo hawade kono fanni mangi ɓe waɗi nisfu sak ma tahta al ka'bayni seeɗa ɗon haray ala ella ko ɗum woni al ma'ruf ladayna ka ko ɗum andira ɗen kono sonnajo si waɗiɗo hijabu tawimo daaso yeru sogonal wallahi ɗen ñande rewɓen tigi hawato ko kamɓe tigi daroto yeƴƴito ndaara mo anndi aray tiye sikke bidayankoɓɓen kan kamɓe on neɗɗo hunde ko hande wattande hakkille moƴƴe e mum e wiyaali wonde ɓayda ko matunde wona ko kamɓe ɓe finnintini ɗum ɗon noodi kanko koɓe bo jaɓuɓe kutubaji ɗin ɗiɗi ɓe wiɓa nelaɗo waɗi kamɓe nelaɗo ɓe makanano en ko ni ma ko ni jaɓet ɗum ɗon Cheikh Ousmane ɓe maki kono ko illa ken daari en tawi ko illa nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wara fayi noon si tawi a yewtidi e goɗɗo o jaɓi walillahi alhamdu si o jaɓani tawi o waɗi wiɗade non ko hunde nde tatano hana wattanede hakkille mum moƴƴa si lannama juulede kadi sahabaɓe ɓen no jogitino wiwugol hakkunde maɓɓe taqabbalallahu minna wa minkum woodi noon yarede añaɓe ɗum ɗo ɓe wiyata waɗi tabitali e nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗi waɗa hen ɗettu piiji ɗin tum wiyen ko kala ko tabiti e nelaɗo on tum si tabiti e sahabaɓe tawi ko waɗi ko lundaki qur'ana lundaki sunna sahabaɓe heddiɓe ɓen irritanike mo nelaɗon ɓe makono la tajtami'u ummati ala dalala mofte ande moɓodirta e hoore meɗen tawi le karmo koɓɓen ɓe maki si sahabajo golli gollal sahabaɓe yiɗimo ɓe yeddalimo haray ko ijma'an baynahum koɓe fof fotti ɗum ɗo sina ɗum kamɓe nasifa ko jogiɗen ɗo ko yiwgol goɗɗo e ella wiya no afino jiya hitma a deƴƴu accamo noon o yaha kamɓe sahabaɓe wona ɗum ɓe jogitino si ɓe yiri siɗɗo maɓɓe ella ɓe finnintinaynomo ɓe ittamo e ella on
on tuma ɓe continue laawol maɓɓe ta kanko ittanaɗo en law kadi mo welturi wan noon enen ko haɗi ellaaji ɗin ittede hannde kala mo yiɗa akhiru noon jeeyaka kas dina ley akhadatuhu l izzatu bil ismi tinna noon gila ndeññan nen sa an on haraylan ni par ce que kala mo luutodirɗa ɗo e masala ko kunni yange karmo ko ma luutodiri ɗo masala haray o ciɗonta wan noon gila ndeññan nden indema nden saako e kaari no bonineede ko karmo ko makko o rutti masala ndaare ka sharhu aqidati safariniya o yiyeɓe waɗa toon ka ley ɓe yiya munaqashat bayna cheikhi wa talamisihi cheikh Ousaymin e taalibaɓe mum ɓen waɗde munaqasha ndaare ka fatawal muhimma cheikh Albani a yiye toon kadi munaqashat bayna cheikhi wa talamisihi kamɓe ko ɗum ɓe anndira si tawi taalibajo e min naani mi faame adda ka ettuɗa ɗum usal mama no selli ka ettuɗa ɗum kono ko an faldi anndi cheikhul islam wadduno ɗum e hoɓɓe goo ibn taymiyata ñande goo e semino ɓe addi masala hoɓɓe goo darti masala on tawi hay lamɗo on no jeeya e dartiɗo cheikhul islam ɓe maaki min en bugodirta konnguɗi si tawi hiɗo faala e joot ɓe wi awa jooɗɗe ɓe ari ɓe jooɗi galam ɗon goɗɗo goo e karmo ko ɓe wi ibnu taymiya takallam kamɓe cheikhul islam ɓe ɓanti ɓe ndaari o ɓe maaki laysa indaka adab an a neyaaki goɗɗo wiyata goɗɗo takallam ni tun daro to wiya awa masala men mon ko ni yaari ɓe maaki koye no woodi adabul munaqasha nayi a daro to wolna goɗɗo hunde ka ɓe maaki ɗum ɗo tintinndinilan ala gandal an o mo miiɗo ala gandal waɗi a neyaaki on tuma ɓe ni a gasi jooni mayi ɓe wi addu tun dalil ma on jooni cheikhul islam ɓe maaki la wona ni gaddata dalil ko ono yeddi min mi wowli o wiyo o yadde dalil mo ɓe addi ko ɓe addata ko fof ɓe lanni on tuma lanɗo wi awa ibnu taymiya ɓe addi cheikhul islam ɓe maaki naam min mi fela lamɗo on mi fela on onon jooɗiɓe ɗo ɓe masala mon on winduɗo deftere nden wona on ɗon mi feli ko on ɗon ka itti toon ko toon o falji ɗum koye deftere kaarire woni sengo ɗerol kaariwol bindi ɗin si a iwri dow ko bindol kaariwol si a iwri ley ko bindol kaariwol e maaki faljol ngol ko ɗo wona an falji wona ka ittuɗa ɗon falji kaka on ɗon itti ɗon ko on ɗon falji lamɗo on ɓanti yo ndaari cheikhul islam e wi cheikhul islam ɓe maaki wallahi nden ñanden sinanoɗa ko yimɓe biɗa lamɗo waɗayno lan almami wan noon o tawmiɗo ɓurɓe ɓe fof anndida e mazhabu maɓɓe o laawol ngol ɓe jokkingol miɗo ɓurɓe anndude fayi tan neɗɗanke on no haani jogitaade ɗiɗo neediji no jeeya e neediji ɗi hannde wattande hakkil jogitagol paykoye ko yara ko yaltaali koye turoyo yo pay ko yalta e salma vrai pay ko waɗay ɗum en enen anndi nelaaɗo ɓe maa kono man afta alayhi babal mas'ala aftaha allahu alayhi babal faqra ɓe maaki kala udditanɗo hoore mum damal toragol allah udditanemo damal miskinanka ko haa o maaya an a ronku ko waɗa sina toragol naari ñannde julde wona toragol wonta na ƴettu ɓiɓɓe ma ɓe bornaaɓe coñci labaaɗi naam tindinaaɓe neejiɗi ko sharia islam wi ko a hirti dammol ma ngol welnanaaɓe ɓe ñaama ɓe nafitora ɗum ko hiɗa mari ko hokkaaɓe okkuɓe kono ɓe yaltude ɓe toroyo salma vrai salma fof ɗum ɗon neɗɗo sunna hay e gooto wata jagu ɓiɗɗo makko yaltide ɗum si ɓiɗɗo makko o yaltidi e mum yahani mbuuɗi ɗin addiɗi yo new pay kon ko ngara ko fillaaki siga ɗin ɗon teeɗi hay ɗum ɗon ko yoga e ñaawooje ɗe mi annditi si tawi hawri woodiɗi mi yejjiti hara e karama foɓe men ɓen mo ɗon ɓe wawa en ɓanginande ɗin ɗon hada wa billahi tawfiq wa salli llahumma wa sallim wa barik ala nabiyika muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal